4 reasons. First one, we have a failed state, and Tshisekedi has been the contributor to. Mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amazina make niyo yateje impaka nk'irya Colonel Nanga. Hari abamubona nk'umuhanga mu matora, abandi bakamubona nk'umunyapolitike wagize uruhare mu bibazo bya Kongo. Uyu munsi tugiye kureba amateka ye nyakuri kuva akiri umwana ikibondo kugeza aho yabaye umwe mu bantu bavugwa cyane muri Afurika yo hagati. Mugiye kubana ni Sage birinda nk'ibisanzwe, kazi kuri Asif Media. Colonel Nanga Yubeleo yavutse ku wa 9 Nyakanga 1970 i Bagiboya mu gice cyahoze cyitwa Orientale Province. Yize kaminuza ya Kinshasa aho yakuye impamyabumenyi mu by'ubukungu economics. Nyuma yize kandi anakorera imiryango mpuzamahanga itandukanye harimo na gahunda y'umuryango w'abibumbye ishinzwe iterambere UNDP. Mbere yo kuba umuntu uzwi muri Kongo, Nanga yakoraga mu rwego rw'amatora. Yabaye umuyobozi mu bigo bitandukanye byakoraga ku miyoborere n'amanota muri Afurika yo hagati. Nyuma yaje no kuba umunyamabanga mukuru wungirije muri CNE, Komisiyo y'Amatora ya Kongo. Mu mwaka wa 2015 yagizwe perezida wa CNE, Commission Electorale Nationale Independente, asimbuye Apollinaire Malumalu. Inshingano ze zari ugutegura no kuyobora amatora muri RDC, Republique Democratique de Congo. Izina rya Colonel Nanga yamenyekanye cyane mu matora ya perezida yabaye mu Kuboza 2018 muri Congo. Niwe watangaje ko Felix Tshisekedi yatsinze ayo matora, ariko ayo matora yateje impaka zikomeye. Haba muri Kongo no ku rwego mpuzamahanga, hari amashaka atavugwa rumwe n'ubutegetsi n'imiryango mpuzamahanga yavuze ko habayeho kutubahiriza neza ibyavuye mu matora. Muri 2019 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Nanga ibihano zimushinja kugira uruhare mu guhungabanya inzira ya demokarasi ndetse no mu bikorwa bya ruswa bifitanye isano n'amatora. Muri 2021 Colonel Nanga yavuye ku buyobozi bwa CNI asimburwa na Denis Kadima Kazadi. Nyuma yo kuva muri CNI yatangiye kunenga ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Yaje no kuvuga ko ibyabaye mu matora ya 2018 byari bifitanye isano n'amasezerano ya politike hagati ya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. Ibintu byateje impaka zikomeye muri Kongo. Mu mpera za 2023 Nanga yatangaje ishyirwaho ry'ihuriro rya politike n'igisirikare ryitwa Alliance Fleuve Congo AFC. Iri huriro ryaje gukorana n'umutwe wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Nanga yavuze ko intego ye ari kongera kubaka leta ya Kongo, ariko leta ya Kinshasa yo yamushinje kugambanira igihugu. Iyi ntambwe yatumye aba umwe mu bantu bakurikiranywe cyane mu bibazo by'intambara biri kubera muri Kivu. Muri 2024 urukiko rwa gisirikare rwa Kongo rwakatiye Colonel Nanga igihano cy'urupfu adahari.
rumushinja ibyaha birimo ubugambanyi, uruhare mu nyeshyamba ndetse n'ibyaha bifitanye isano n'intambara. Nanga bamushinjije kandi ibihano byinshi bitandukanye. Nanga n'abamushigikiye bahakanye ibyo birego. Muri 2025 yakomeje kuvugwa mu bikorwa bya AFC na M23 mu bice bya Goma na Kivu, mu gihe imiryango mpuzamahanga yakomeje gukurikirana uko umutekano uhagaze. Se bafashe umwanzuro ki? Corneille Nangaa ni umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu mateka ya Congo y'iki gihe. Yabaye umuyobozi wa CNI hagati ya 2015 na 2021, ayobora amatora yateje impaka ya 2018. Nyuma yaje kwinjira mu rugamba rwa politike ndetse aza no kuyobora ihuriro rya AFC M23. Akomeje kuba umwe mu bantu batavugwaho rumwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amateka ya Corneille Nangaa agaragaza uburyo umuntu ashobora kuva mu buyobozi bw'inzego za leta akinjira mu rugamba rwa politike n'igisirikare. Ese amateka azamwibuka ate nk'umuyobozi? Nk'umunyapolitike cyangwa nk'umuntu wahinduye isura y'ibibazo bya Congo? Icyo gisubizo kizava mu mateka ubwayo. Reka muri komenti, se ushaka gusobanukirwa iki? Tubwire.